Kori ke hu wha mohenga hi talawhata ko toa pe wha o atu pa meheni o tangata e te au whai ki toa mama o ka ata mua e whainga maari e koni ke o atu ai ho mo prokalama anga maheni ko ia ko tu funga whanua alo au aia o ku o atu mau pe meheni he wike ko toa pepa mo palofesa to ke tā sio siwa laftani o ku loto whoke taitari rei ki modol ke tau prokalama ko ia ahoni mo whakatawange pe o ku lere pe ngau e ko toa pepa mei hia tapa pe ko ke whanongo mai ke tau prokalama i ngahi o tu murini. Pako tau whadaonga pe ko ai hani i tonga eki ku kamata ke ngau e nau interneti u lawa ke nau mamata mai ke tau prokalama ko i he ahoni. I ahoni foki ko i heni pa mo palofesa toi da sa sio laftani pa me university ko ia olo au pa mananga olo au pa me kenpela. Whiwhia ke tau tau rei ko palofesa ke tau prokalama ko ia ke hui keni. Whataonga pe o ku whainga maari e ngahi mea kotoa pe pa mo e tuu ko ia ea i ken pelana o mau whewheha ki he pongpongini. Alo pito tonga o ko wapitai pe i tau kei mao e whainga maari ko e ni pe o ko whamarumaru atu i he talamangu o e whanua lotu pe mo a ko kai hoko atu e ta po kalama tu funga funua alo au pe mo vi o na pe o ku mau le leipe Luciani mo e family neongo ke ai to ko ta ku mau to mau e covid ko e ta hine a ku ko i laisa o se no wiki ta mo konga pe o ku ka te e fu pu ke lai na o si hu pu sta i wiki atu kai fia pe tonga ko ina ko tau ke e me ko ni nei kai ke pu ke la ai laisa i covid ka ku ne fra ke ape ne tala mai o ku ma o ia covid i nau fo ia nau fare pe nau share ko to ko fa pe ma o to ko ua pe alo to ko ta haia ma o ko to ko ua pe to ko to ke le laisa o nau covid ka to pe nau sai ka to pe ko me o fa fia pe nau ngau e pe ka to pe e pure anga e na ai va ke ka ku fa fia pe o ku fa la pe laisa ki mo pe ko to ko to aki ai ho ma family mo sande ko ma covid ai laisa pe ku fa fia pe ku i kai ke fa fanya ta ai ala pe ave ki fa maki ka ko la pe ku o le pe ai la mari le pe te masi privis kalani to ko to a o kalala pe mo e tai ni princess kalani
Snai ka kala pe ki tala whikaulahi tonga ki Australia ni ka hini ko Princess ko la tu pe ka mo na ka ngā heni pe a maulelei pe heni e tonga ko ne ko ke COVID he ni hange pe ko e tau kei he na ia moto me ngai fonua o mamani o ki kaito e foki ha fonua ne o ku ia pe mate ku ia pe ai ma o COVID ka ko e hanga ia tu ne ngai pureanga ko ki mau toro e ni ku ia e u konga ai no fo anga e ka o tore ke ka o ko mai so dia ke ai e ku la hanga ka pu ke ia ka ngau na mai rewa a ni e ka so dia to ko nia pa ko nia pe ai hoko e ku kai to e fa tap tapu ia e tu ke ia ta no pra me me ki New South Wales pa mo kan pelan a ka ku ke he foke u state ko e mo na o ta mai u state mahale ua na ke fa tap tapu ia na to ka ku sai ben ko se nga pe ke fa e pe mo ke pe ke iro pe hu mai me a feo ma ki ta ka fa ka pe ko ma ke ha pe mo sa me mo fa na mo fa mo na ne mo pu ke lai ko tu ma ko ia pe tonga Mona pito, professor ko tu fia koe whake maha ko tatau benga he ongongo ki he maha ki koe ni COVID-19 po koe Omicron o ku New Zealand ku lava peo kaka whika ia o ki he valunga o tupu i he aho ka te sio kita ki he whanua ku o si ia ui ke tuunga o ku taktahanga pehene ngā ue wai pe whakatapu i ke whai pe tui mask pe mga hi mea kotoa pe ke lava malo i kita ai kua upe ke tuunga ku feunga ngahi mea ko hanga he pure anga lockdown e kakai tuku mai pe e te mo ui ki to afni ma ke te toka ngai e te puke mo te kai ke te kau he puke pe ko tu mahalo ko konga ia i he tau wakai atu ki ai ki tonga kaka pe ngahi fika he me aho kotoa pe o kui ai ni ihi o ku mau ki na tolu e he Omicron ko ne tu ko ia ne ngo ku fihi te pe ke mau pe ko fe tu na hu me ai ka kono mo oni ku o mau ai nga fika ta ta fito ko ai mo e kamata ni e ne mafola ana i bava ai nga fika ko ni ka ko me pe fo fia ko nga statistic ko mai he pure anga ku o si to ki o lunga apito ai fika ko hu ai o ku kaka pe fika ki o lunga ka ni i ko ia ko ke nau o lava o hoho o kunau ke whai pe ui ka nau tohe preanga ke nau foki mai o hoho ki nau tolu ke malu peke ke ngā tai o ku katoa ai ka puke koe ni koko i he Omicron i tonga o ku te kia tahai ai e tala mai o ku nofo he ICU o ku fuu puke lahi au pito ko me ko ki nau tolu e koe isolate pe whanki i to maa pe me whanki mea pe he professor meu tau whawheta e i tonga e neongo ma whola i tonga ko paupe ke ma whola ia he ku e a pone ai ko niu alu he ia tau whawheta i ko nā ko e ngongo ko e nā o kui kai puke lahi ka kai tau whawheta i ko e nā huhu tau fia pe e kuia ai whahinga nau na te kai ke nau hu la wase ko na aluhi fo pe fika ke si ange kau ka e hu pa kau wha malo pe ai me tau kore ki me tau kainga me ka kai tonga mo wha mai hu koe kua tai me nia ke taka ai e ne uhinga mo e hafu e ne whainga uhinga ko tai mi ke kau whaki i koe pe mo whamiri mo malu i koe o kui kai ko koe ka ko koe mo whamiri mo ngahi maheni pe ko mea pe tau kore ko ngā tau ke i hen e si ka kai hen kau whapaapa ki ai e tonga i muri mi pe ki Amerika te fito ke Amerika mau si more at mau mate at pe ngā i wike ko ni mau mate at kai nini pe ko nau whiri pe nau tau o te nau hu kau ofa ka nau tau na ia i pe whai ngā maari e ke whai ate nau ngai whatongia
kuia e tai me ni I o ku more e tau mo ui ko uinga ko e tau aipe e tau to ko tau whahanga pe foko he riaki ki ko e whinangala o tua o ku kai ko mea ko toa pe tau whai pe ko tau tono no ko toa pe e whinangala ki ai o tua ko mai o tua e ngai whainga maari e mai ata mai e rei ka tau tono o mai e whangai whai to o mai tau to tau wha lotu pe whanongo pe ke lotu mātua ke lotua e kau to ke tā whafou mai ai I whamou e o tua pa koe mea ko ka ofa ki tonga ko e mea pe ke kane ko ta proklama ko si ku te pe tonga ke na pa na wako bade au pito ko mea mahui ngai ke mo ui e whahinga I tangata ku tau resilient tau very resilient au pito tau lava se vai he whainga ta pe o ku tau ko ku bakai ki tonga wa pito tonga pare mia tokon pare mia minista mo ui ko to ka akawola me tafa ke fare maki fa pito na fa tonga na to ria ko fi pa si o ku hoko masaya mo akawola to ka ko ni mo to ka le Lahi au pite na I lo ki he mea koe ni I tawhaaki whawhare maak, tawhaaki whawhaito, tawhaaki public health, oku na whātou katea ngā tama koe ni pa tau whia I he hua te COVID, o tau mao e o ngā tama koe ni o ngā tama ilo loloto, tau kei poto au pito, pia poto poto. I ano tala noa I mono whaka uhina I mea koe ni, Koe e tonga ko whawhoki atu. Ko ia Professor Moni apito ko tui ko tahai mea ku tau whatonga I pe mei tonga. Ke ngata hinga ue me lere ko hinga ue tokoni ki he kakai hinga he tawhaaki he ke. Na nau credit foki ai panga te au ki he uhila ai o taha kotoa pe tonga. Ka wainga he businessi ko konga ia e nau tokoni ke te ki nau tolu ke whasisi tokoni ke te ki nau tolu o tonga e taimi koe ni. Ke ia ipe ngahi tokoni kehe o ku tufa holo he ngahi kolo. Tuku kehe anga ngahi relief ia me muri. Nika kua ipe ngahi tokoni o ku whai pehe pure anga ke ngahi whetu kehe he konferenis ko ane a whina mea pare mia ne pehe koe. O sia e whare ia e wanoa pe tolu noa ku o si mau ia ke langa, ke kamata ngā ue ki ai. Ku o si mau e pure anga ke whahoko ko toi peni ke mau e ngahi me whakapepa koe mga whia mao whakerekere ngahi api ko ia. Ai au nau whafuafua mahalo pe ke weekend pe wika hau ku kamata rewa hono toe langa e ngahi api. E ngahi api ko uesia ko I he mea koe na e hoko he pea kula pea mo puna koe ne mo ngā whi. Pe mga he mea ke pe ku mau e pure anga mga he tokoni. E kusio koe ke whahoko whatongia koe ke ngata ai Professor ko wakai ki he time ko whaia e konferenisi a pare mia me ka whaia ngongo. Mei he aho kotoa pe. Ka fu me alahi e ni ke ai time e gune tuku mai ke ka whaia ngongo. Mei hoa taha me konga ke update ka kai whanua ke ngata pe tonga pa ko muri foki. Pe ko sio ki ai ma teu apito ai pare mia pa me ka minista ke nau talanoa mo tuku mai ngai whamatala ke inasi e kakai tato te whito I he taimi I whainga ta apeheni. Kei whuke ngata I he kwei whuke ha pure angai e fu hao ka koksio ko ki anga o to whatongia o whawhawha pito ai whanaki e he pare miape mo kabineti ko ni pepe he whoki ki he pure anga ai ngahi ngā utuku ange pe whanki tono no ko tu e alu pe whanonga ai e mo whai lewa ai ngahi ako me ai Professor. Io koe umea ko kia tāna ki ai e tonga koe wahe koe whatongia a delegation of responsibility po koe ha application. Koe pure anga mau ta haini e kusio ke ngai pure anga ki ono wahe e whatongia I kau minista
te fito ki e hu mai koe ni ai pe au kula mo ngā whi pe mo COVID. Pe ko whaia i pare mi a i e ne tataki na e tatara noa foke hui ke atu na tau tuku ke tau wakai tonga pe koe pe te nau lamai ai ango foi pū whewheka koe ni e ua koe. Na te kai ke mahino mai ka ku asi le lei mai ka te au i e tau whanonga. Ai vahe e rei e mea koe whatongia, koe ke whenga i pare mea ke me whata kotoa e u mea, ka ku hange ko ku wakai o ku nofo ai mo ngā whimo te au ku la e whatamaki ko ia ke i pare mea ke tokoni, ange i pare mea ke tokoni. Kai nofo ai pare mea hono whatongia whaluku fua ke whanua mo nofo COVID. Pea moe umea pe hange koe distribution of wealth, pea moe kau minister ai nao vahe. Pea whaafofa o pito, he koe whaahinga vahe whatongia ia o kutoni, pea ku asia ngā i whanua alalahi o mamani, he koe eki pare mea o nofo pea he whakaluku fua, pea mono whatongia taki, pea moe ne portfolio, pea ku ne vahe, o kai ke ale ai pare mea pe ko pare steni o fai e o mea kotoa pe. Pea o kau wakai rewa ki ai u lava e pare mea e pastei o tataki re rei hono siofi a hono tokonia mo hono vahe maonga moi mo no whare rei e foi pare ma me mo ngā whimo. Kai ke toi ho haa ki ai pare mea ko ne mui pe mo ni ngā whatongi a whawhare pa. O ke tau sio ke vahe koe ni o mea o kutu wha mo ngāhi ofa me muri. O ofa au pito i e ne asi mai e o mea lahi. He o whakaha me i tonga e lo au o kutu wha e mea kai i e api kotoa pe o kua o ke ai e tu wha. O koe ke alu pe ke nau tonu e tau tonu. E pa koe hangia koe mea koe na ke tala noa. Pe tau fia pe aku pea ku tau whaampe e hange koe ngai whare koe na ua whutopo ko si tau whia kotoa pe ke alu le rei pe hange ko tara noa pe alu le rei pe alu ke vave e ku whainga tā ia kakai e ku hange koe lau koe Aristotelo ko ne ai ua une whakatupu mai ai palaparema he whonua palaparema lalahi e ua ko ngā e mo ta mau mo i kawa pe mo ko pare ma ko whakatupu he masiva. Ko masiva he pe Aristotelo o me whakatupu ai lahi ai whaihia. Ko lahi whaihia ia whanua pe Aristotelo whakatupu i masiva e kakai. Ko whika ua me whakatupu e ngā e o au ke riukawa. Aia ko mea rewa ke tata ofi ke si ai kai haahe uhinga koe. Pea moha ngā ehu ko e whinga i ke si e masiva i e uhinga Aristotelo. Pa ko tui ko mea wha ospe ko whia lawe atu ki ai koe. Ko hawhahinga mahaki whaka auha pe e tonga. I e hau ai plague i ulope, me hoko mai senturi tā nima, toi hau ki mui, au mai ki he taha hiwa, taha walu, ke taha hiwa wanoa, mahaki wha au hako ia Spanish flu. Na ai vete a ki pe ai umahako nina kai ke a hahu mo a foi a kau ia kia, hangato. Na ai vete a ki pe ai whakamaa. Ai whenga e kakai ke nau tauhi e utu uni, nau whenga ke nau maa, nau whenga ke ai ho nau maas, ho nau kofkofo e whonga. Me kiki a hamea nai vete ake. Koe aroha ke tangata toketa Francese ko Pesti, aroha ke whewhine Britania, me i kāri Britania ko Florence Nightingale, ko Nes Iloa ia, nei hanga i crime and war o mai ko e solo vaanga o mo infection i e whai e tau ke maa, ke whinga i ke maa a lavea, ke whinga i ke pia
na vete aki pe ko me ako ko ave ke tonga ko to pepe pe ki tonga ka monu ya to ya kulava o mai ai ko o maha ki fa awa ke mo au ke kame ko e fer amate mo na feinga pe ke ma he ko ya ko play alu fo ke ea alu mesino ke sino vete aki pe feinga ke ma ka ka ko yo pe tonga ko fa fo ke mo lahi apito professor ko tu ke konga fa au si pe da alu ki heta ko stuto ne ko drugs ko ta fa nga hi pala malahi tonga I nga hi ta o ko ni ko tau situ atu ki ai o ha o pe fo no nga na ya o mai pe ki he puna ko ia mo nga fi pe mo hoko mai ko pe kula na ko kau ia he nga hi isi ula lahi ia fa to fol ke tu ia drugs I he no tau ko drugs I tonga ya ko talu hoko ko ni ai puna ai a fipa mo a pea kula ku hange ki I malona tu ai ngahi tala noa ki ai ko ai peni ihu nau whakaukau ko ngahi uta tokoni ko ia ave ki tonga ko ni container ni mataha ko ni tokoni akakai whafolau ki ai ko stu utai tonga na ku iai hangahi trucks ai ka ku whahape mei tonga he ton pare mia pepe foki ki he CEO ko ia tute o nau whaawa ai koloa kotoa pe talamu kotoa pe tukange kuri ke hao whai ni ngā ue no whananam holo o trucks o whatapu pe kapau rewa kai ke hanga he kuri o pick up ha me ai pena toki whaata rewa ngahi uta ko ia ke ave ka ihene pe he kutau ki whanango ulongo noa ai tala noa ke trucks pea kukei lockdown ni foke tonga toki osi a mahalo ke sapate koe ni ka toki hoko atu ai whanonga ai peko hai tu unga kui ai kau tau whaampe koe na ko hawhainga me ai ni na o ku malawa ki holoki ai ngahi mea koe ni whatu ta maki koe ni koe trucks I hene hoko koe ia ki tonga ka ku kai ke whaha ka mahalo koe konga ki ai palofesa koe tatari pe mo sio angepe ko anga fe anga tuunga ko ya ka mahuinga pito no fa fata ngai ta fa ki ko trucks io ko fai to ko na tapu fo ki ai o ku fai na ta ke os ko na ko pare ma fa ma manlaia pe ku fa fa ngai me maman ko me ko fai na ta ai ko ke lava o ta o fie pe ko tonga ia ko to fai na ta ta ko tonga ia ko halanga ia ai ha u pe me ta fa ki ka o Asia mo ta fa ki a Amerika o fo mai ai ki ta fa ki ko ni te pito ki nu mo fai to kona tapu o kutu ulave a mofua ai a tong. Ko fa amu ko ene a fio ko fa amu e mono fina ngalo fa fa pitoia te ka nga o te ki ai ka ku mei he tau kei mo e fa to tolo o ku ikai ke malawa ke pe ke ma au pito ka nga o te ki ai ka nga o na lu fu te ki ai he ko fai to kona tapu ko mea ko ku ki hange o ku ki longo tonga pa hange ku ki vai koi he ku fu malo hange o fo mea ko me u o tonga hoko fu malo he pe au ku la ia mo nga fi ke ne lulu ia ku hange ko puria fai to ke ile pe ia ka hange ko ma ia ku me anoa he tai ni ko taha lo tonga kai moino atu ai ka u tila ia u ofa ko no pai ka ko me ko foto ka ngai I ku tau ke ko ne no foi tonga ko me ai u ko kau ko o masiva ku ai fo ke kai ni kau masiva o pehe ko palo pare mai ane ko uhinga Aristotolo na ku lave ki ai ka ko wakai ko tonga
Koe kaulahi a kakaia ke whai toko na tapu tonga koe whakapiko piko he whai mea koe ngā ue. Koi, koi. E koe kakai lahi a ko tau ke e au ia whai toko na tapu i tonga. Ka pau he kai ke nau whai toko na tapu he kai ke nau mate nau tolo e whika ia. He ku nai pe nau whanki ngā ue nau tolo ia. Ka koe hu mai koe whai toko na tapu ki maweange ai sirini ko ia. Toki ala he sirini lahi. Pe taimi koe ka pau e toe toko sirini ko ia ku puke ta mai a ko ia mamahaki ia. Koi. Os kamata ke anga hono sinoa mai ala ka mano e a mo e wike. Ya ko foki mai ko o kai masiva ka kai tonga ka ko whakapiko piko ko hinga ko na whakapiko piko o kai ke na ngā ue mo kumi hanga ngā ue whakatupu hanga ngā ue ka ko me ko hoko he whakapiko piko ko ia fe ke fai to kona tapu tau whatawange pe e tokonia na hiporo kalama pore anga ko ni ke whakasisi e whakapiko piko he ko me ia ko ai ko tama ko ka ke whakapiko piko i he ngā ue loa kai mau pe se niti ko ha se niti me mau kai nofo he malo e lao ko tama ko ia ko tama ia o ku kai whakapiko piko ko tama ko whakapiko piko me sa ia ange ke ai ngā ue vave ke mau e whai toko na tapu ko ngā he ku mau e pangala ko ke whi ngā ue he ngā ue anga maheni o ku te whai ngā ue i ngā taimi pe toki lava mau hono fua. Te mau pe eia ke ngā ue pe o mau pe fua. Ai fua lahi whaka uri uria. Pea guire wa tama ko ea koe tama whakapiko piko. Ka te u fua fōke atu tonga. Mo lahe pito, professor. Ko Duke Mahino pito ai tawhaaki ko iai o whamatala mai. Mo e whainga taa koe tau whikuki mo ia whamaman lahi ko ia i he whaito o kona tapu. Ko e tu whuketai ni mi professor na ta i he kupu fitu ono, pe pihe ke tingi mo tolu ko ia, mo mamata mahe tau polokalama, ma i he konistituto ne, i he kupu fitu ono, na mangata ai e matala noa ko ia he polokalama wiko osi. Aia, ko ne tu hetai ni mi toe pe ai kupu e fitu, pe a osi leva ai konga uluaki. Ai konga uluaki ko ia konistituto ne, pe tau toki hoko leva ai konga ua, osi a konga ua, pa tau hoko rewa ki he konga koe o e whamau anga. Ai koe osi ni ai konga koe, pa tau hoko rewa ki whamau anga. Pa toi rewa ai kere kere. Ai koe konga ua be nia e tonga ka pau ta aloa teni he whamau anga, he koe kere kere koe konga tolu ia. Tolu ia, koe. Ai koe kupu walu tolu, ai e osi ki ai konga uluaki, pea hoko atu rewa ai konga ua koe whamau anga, pea toe rewa ai kere kere. Ai koe tuu ia tau konistituto ne, koe i toe lahi penga hi ta whaaki, ka koe tui koe fui ta whaaki lolo apito ini, ta whaaki koe nu ta whanonga mai ai. Ka te tuku atu ka te koe professor ke hoko atu mua i he kupu koe ia fitu. Malotonga, koe kupu fitu ono ena, ngena tala noa ki a tonga, koe toe whiri o ka pau e whakanofo a whafonga pe kia. Ka hoko tenge konga fitu, koe kimua koe ai e tonga. Koe ai mea mahinga mo maaria o pito e koe. Koe kumakai koe ni ke he ta whanonga mai koe ni ke ta whai whanonga mai. Ke ta to foki he ta au koe kimui. Koi. Aia te ta whoki rewa o siofi ngā iliriu na e whai, te ta siofi moyanga e ku whakakaukau a aku ki a ngā he mea ke iliriu. Koe anga pe e ta tala tau. He koe ta whanonga mai o te kai ke u aru loloto a tau ki a mea ke iliriu koe, siofi pe ngā i kupu moyanga e me tuu. Koi. Pea te to whoki ko iaka ko whie lawe ke peke ai ko manatui. Kai ke ta hoko atu ke fitu. Koe whiri lahi anga mahe ni koe kupu fitu ia. Pea koe e uwaki ua tolu, mo tolu, konga tolu.
fika konga tolu. Ko konga ua kio e kupu fitu ko pau ke anga maheni hono whakahoko ai ngā i whiri ma ai kotoa o i kau whafofonga i kau nao pere me kakai i e tau e wha kotoa pe. Te ka pau mi kai te teki ki mua ko pau ke tu me teki ai whare area i e osi ai tau e wha me i aho e whiri lahi whakamui mui taha. Aia koe fitu ua kia, ko pau ke anga maheni hono whahoko ngā e whiri mai kotoa e kau whafofonga. O i kau no pere me kakai i e tau e wha kotoa pe, konga ua kia. Ko pau ke whiri i e tau e wha kotoa pe. Kotoa pe. Ai koe foi konga niena li riwe wā whenga fulu. Pe hoko atu, pe ka pau oku i kai be teki ki mua, ko pau ke tuu ve teke a whare area i e ose e tau e wha me aho e whiri lahi whakamui taha. Aia ka pau he kai ke ve teki, uhinga e ka pau he kai ke ve teki he me awhio. Ka pau he kai ke ve teki ki mua. Ko ne hao koe ke tuu koe e whare area i e ose e tau e wha me aho e whiri lahi whakamui taha. Ko pau ke tuu ve teki a whare area. Ko konga wha o sia. Aia ku uhinga pe ia ke no veteki e tui, pe ko e ne hau i e ose e whiri e tau e wha, ko paurewa ke veteki whare area koe a koe, ke whi rea pe au nau toi ngā hoe aki, ka e hu mai ai kau whare area koe. Ai au ku uhinga pe, ke nau tukuange ngā i whatongi a kai whai e whiri fōu. Ihe osi ai whiri whare area lahi. Ai koe whiri lahi whakamui mui taha. Na ko tui e tonga ku mahino pe ko ko ia ka ko ka me ke fika na ki mai ai. Io mahino o pata ke ko ma wa ko wa o fua ki tu i ia ane finangalo ke veteke e whare area ia taimi pe ia whikau ke whangahoko ha whiri fōo. Isia, ko e kupu mau inga ene fitu ai konga uluaki mau inga au pitoia ko pau ke whangahoko ia ia mo konga ua. Ko mea ni koe nei oho vare kua mea ku oho vare ka kaitoko lahi ia no veteke e ua whetā fitu ka koe whakatapau ai kupu koe ni e konga ua o ku ngofua ki he tu i ia ane finangalo. O ku ikai nofu e kupu ia koe ni ke toi ai koe whare ke koe toi lau a hai. E whai e tu i a ene kumi whare i, e whai a ene whakakaukau le leitaha. Ia o ku ngofua ki he tu i ia ane finangalo. Koe tu i pe tala noa ki ai, koe ke toi tala noa ki a kau. Whatato koe mo hai. E whoki mai ke a whini mai tu i ki ono tō kupu, ke me hanga be teke whare area, ia taimi pe. Koe ke ai tapau. Taimi pe finangalo e tu i hane mao hanga e wha mooni, ia mao hanga e whare tapau, be teke. Whekau ke wha hoko hawhiri fōo. Whekau e hai e tu i pe. Ko mea katoa koe ni uno whapea he tu i. A ku hoko ia he ngā ipure anga, wha hoko ia e he Palestini. Aia ka pau ko e Repapirika, he pure anga Repapirika o ku Paremia pe a Palestini. Palestini u ai fo i mawhai tatau pe koe ni ke ne hanga veteki. Ka pau ko e anka he Commonwealth, whange ko Britania, ko e kovana sendiare. Aia ko kovana sendiare a emi, kovana sendiare a New Zealand, kovana sendiare a Kanata, kovana sendiare a Fe, ngai fonua malu Commonwealth a Britania, pe kuna ke malu e kai ne ko ini, foi kupu katau pe oku ai kia kinauto. Pena o se hoko i a seriani, ngai toki hoko atu e tau e ua kohiri, me teke e kai ne ko ini, Elizabeth Queen the second.
ai whanearea Britania i he uhi ngā ke he. Koe. Koe Korea Boris Johnson. Ke veteki kai toki fotu fo kai mau hatai mea kai ko uhi ngā ia he uhi ngā. Na veteki ai e tupa uono. Kai koutui koe kupu mahu i ngā ia. O ku i e konis tūtone. E kone veteki koe he tamatu i koe ai whanarea tonga. Anga koe kakai koe hange koe patoa o e aho koe ia. Kike nau ila nau tōru ia mo nau ngahi lea tai whi unga. Kike nau ila nau tōru ia o whai bea he malu. Kai kua whai ia ma whai whakahao e tui. O whai ia i hono ma whai whakarewe rewa. Prerogative power. I he konis tūtone. Na e whakahoko mo toi ao whangatuku. I he wāwhi hango furu. I he liliu. Tau whauko toa te. I ngahi lea na whakahoko whakahao. Ko mea koe pe ku te tui ki ai pe i kai, ko mea ke he ia. Ko te ohovare, ka koe. Ohovare ko te tai ilo ki konis tūtone. Ko te ilo ki konis tūtone, ko ke te ohovare. He ku hoko ia pe aku he konis tūtone. Pa ku hoko ia ngai pure anga republika, ngai pure anga whatu. A mea, ai whai kupu koe. He koe ne kupu koe ni, e tonga na e huu mai me he u konis tūtone koe ia. Me whao e kau filosofa. Koe kua mea ina ai he. Kau awhi ango fu, koe koha nau fu o du ia, nau tau I kai, ne kai kia nau mea pe, koe fu mea nia no whao. Thomas Hobbes, mo Charles Montesquieu, mo John Locke, koe kau ka mai. Ka te uwha ke ato. Mo ne pito, Professor Guai, konga ni ko maare ia sio ki ai, I he kupu koe ni, I he kupu uloa ki na tatanoa koe ki ai, nau ngau e koe fu I lea whakatonga koe veteki. Ai whakaukau e toko lahi pa ko ngā koe veteki koe he ne awhio e whare area I ngahi tau ko tau situ a mea I koe fōfua veteki ia o e whare area. Ka ko o talamahe kupuia koe ni uluaki I he tau whaa kotoa pe, kone ospe tau e whaa ka pahe kai ke veteki he ne awhio e whare area, o ku tuu veteki pe whare area I he tau e whaa kotoa pe. Ai a kuo si ai pe, ai me ai tau veteki ma pe whare area, ko ospe tau e whaa ku veteki. Veteki whi kau whare area ranga te ai fōu. Hange koe na ke lapi kia na ke taranoa kia ane nai. I he kupu ua, o ku kongo whatau ngai ai, lahi I he konisu tone ta talanoa mai ngahi kupu lahi ku ke talanoa ki ai, asi ai whare ai pēnolo po whare ai whataha tokoni hange koe na ke talanoa ane nai. Ka koe ni he kupu ia koe ni koe ke te asi ka kakai ia koe ia. Koe fo I veteki koe whare area ia, koe whai pe ia ke whina ngalo tu ipa o singata pe ia, koe ke te asmata ke he ia, o hange koe ko ke tānoa. Ke maari a pito o Professor ai talanoa, ke hoko atu ke kuputolu. Ia maone a pito tonga, koe konga uloa ki, I he konga whao se konga uloa ki. O ku ui pe ia I hono whakarea he nā koe veteki, hange koe na ke talanoa. Aia, koe toi whiri fo ou, koe alu koe me he toi me kau papafonga me kau minista motu a ki he whiri fo ou. O ku ia heni I he konga ua ki koe veteki. Ko pau ke veteki, he kai kia whare area e hoko atu pe ia ta veteki. Koe. Aia koe uhinga koe ia hangeu ke toi hanga o whakamanatu mai mo whakamanohi mai. O ku ua reo he veteki. Koe veteki he me a whio I a taimi pe hangeu ko ase konga ua. Pe, koe tau e whākotoa, pe, ko pau ke veteki, e whare area kai mai kau whāwhawhonga whōu, me kapine whōu, me whare mia whōu. Koe. Aia koe anga ia e nau whakarea, koe, nai mahalo koe whakarea ia, koe nai me iongo lelei ane, ko no whetongi, Koe, whetongi. Ai konga ua o e whare area e taimi whiri, koe whetongi e kau mea, kau ku, mama whao pito hono tara mai koe ke vete ki. Aia koe uhinga, hei kai ke toi hoko atu ha whaahinga o le re vai kua pau ke o speta o whaako ne o siria tuku ke ka vete ki e ne awhia. Koe. Ia koe konga ua ho toi whamanatu mai tonga kata toki hoko atu te tolu. Koe whare I o ku ke heia mei he tu uni. Koe. Koe ngahi kupu ki moa, koe kau minista, koe kabineti nau lawa ave nau whakau whare I.
e nau fonga ki tui. Ka koe kau whare i mo o ni koe kau whataha toko ni. Koi. Koe kau whare i koe ke oku ke heia pia mei pure mo e tu uni. Aia koe konga ua koe ni koe ke wha to e tala noa whare ia. Pare. Koi. Nai e kusia e Paukalama Paula Piven Piukala mo Minista ma loko ko tu i wata. Koe na hanga o whakatahai ai whare i mo e tu uni ai tu i he ni. Koi. Koe foi tala noa ko ia, koe tala noa tae mahino whakakonistu tone ia o kui kai ke whakatahai e foi ua ko ia i he tala noa whakakonistu tone. Koi. Ai me mahanga na oa o whakataha e fo iua ko ia o ai ko e taha pe, ka koe totally two different issues ia i he tala noa whakonistu tone. Koe wharei mo e tu uni o kuke, te koe pūri. Ai toko tātaki. Ka taha o ki he tōru. Ka pau ko ke teke he tu ia e whare area, te koha ngā ue ai kupusi i uluaki, ko pau ke he tu i hiri, ha whemahino aki mo e sea o e whare area, ke whakotu ha aho ki he whiri lahi. Ma furi heni e la o tonga o tu uni ai kupu tolu ko e ni ki he tu i. E sio ke maria e mea ko e lao mo e konistu toni. E ku wha overlook, kai ke tau whakatonga ngai, o kuiai mai o kupu hen koe tu unia ai lao mai konistu tone ki he tu i. Sio, ke he tu uni ai tu i, ke he tu uni ai lao mai konistu tone ki he tu i, ke ne whakahoko e ne tu uni o kui kai toi kau mai aha taha mua whare. Os ka adoa e umea koea. Ka pau kua veteki e he tu i ai whare area. Te koha ngā ue ai kupusi i uruaki, kua pau, it's a must, koe tu uni whakakonistu tone pua whakalao. Ki he tu i, hiri ha whemahino aki mo e sea ai whare area, ke whakotu ha aho ki he whiri lai. Pau ke whakotu he tu i, kua pau ki he tu i. He kai ke tu kai he tu ia o mai e pūre ki a te ia. Ke tu uni a koe ne konga tolu. Tu i, tapu mo koe, kua pau keke, whapapaui, e whemahino aki mo sea ai whare area, ke whakotu ha aho ki he whiri lahi. Ka pau te hanga o veteki. Kupe koe uhinga i he kupu uruaki. Te koe kupu ua. Konga ua. Kupusi konga uruaki ua. Konga ui. Kupusi konga uruaki. Kupusi konga ua. Ai kei tonga te whaifokia. Ko di mahalo e Professor mahina o pito ai kupu koe ni. Paka koe mea ben ai hoko koe ia i he taimi koe na veteki ai ene a fio e whare area i he ngahi tau ko tau situ a mea ai na ospe hono veteki pe na e whotu mai rewa ai aho ko ia ke whakahoko ai whiri lahi ai whare area i he taimi koe ni na e whakahoko ai koe ni ai a koe o whilawe tonu ia pe mo kupu tolu koe ni o ko ke tala noa ki ai koe kupu fitu uloaki kupu si tolu. Kata hoko atu pe Professor. Ia, ko mau inga au pito ke tau whatoka ngai, ai whenga ai tui, ke mui ki e tu uni ai lao mo e konistu tone ki a te ia. Ia to leo ke tau to whai e foi mea tatau. Koe wha pāra lau noa ia a tau tōru ia ai tā ilo ke lao mo e konistu tone, kai ke tau ai e tau uhinga, ke tatau mo e lao mo e konistu tone pe nono. Tau ai mau pe tau tole tau uhinga, i e tau uhinga a tau tō. Yanga pe ia ho tau ata mai. Pea koe pao parema, ia kou siau ke pao parema ko ia e tau umea la, ko e tau ai anga a ho tau ata mai, mo yanga e tau sio, ko koe te hamea pe ia e fotutu polisia, fotutu la, mo konistu tō. Taho kātu ki e kupu fitu mai. O ko ia whare area ke tu uni ki e tuku hau. Koe foi mafu,
whaka-ekonomika ia o ha whanua, koe tuku hau, kono mafte fua. Koi. I kai ha tuku hau, ma te whanua. Te kia ha whanua ia lawa lere ta ia i tuku hau, kono mafte fua. Koe tā ai tuku hau, koe tā ia ai mo ui ai whanua. Ka uku i whē tuku hau, uku i awh ni mai whare ake tuku ki he tuku hau. Koe whai ilo mo tua au pita tuku hau ia tonga i hao e silai se whahinga a tangata. Na e whai tuku hau e whanua kotoa pe i e nau whaunga anau. Ako maari e au no ui ai tuku hau, koe tau tuku ki he hau. O uhinga ki e a, uhinga ua. Koe tau tuku ki he hau, ki he tui he koe ia pure e whanua. Koe tau tuku ki he hau, i he uhinga o e hau, ko no whakarere o e whanua. O ia koe hau me tau whaunga pure. Whakatonga motua. O kui he wharearea ke tūtuuni a hono lahi o i tuku hau e whai e kakai o e whanuani. Mohono lahi whoki o i totongi tute o e whai. Pea mohono lahi o i totongi ke ngāi tohi whakangofua, whakatau. Pea e iate ki nau tolu ke whoki ai wahe o e paanga e pure anga. Koe mea ia e ngāi mo ua mo i ngāi ngā aue ai pure anga o hange. O ku tūku i hongo furu mahiba o i kupu. Hongo fulu ma hiva. Pea i whakaha e minista pa ngā ano lahi a pa ngā nai hu mai e ngā i tau hoko. Mo i whakataha e wharearea pea mono lahi o pa ngā nai hu ki tua. Koe mea ia e ngā i mo ua e pure ngā e whakakau e wharearea. Pe e whiha pa ngā te nau whakangofua a hono ngā o aki i e waha o e ongo whakataha. Koe mea i ngā i mo ua o e whanua. Pea koe ia te nau tūtūne ano lahi e to'o. Ke ngai ngā ua, me ngai mea keke e whanua, pe koi au tutu uni te he e wharearea, e whai ki ai e he kau minista. Ko tui koe ngai poini mahu inga he ni tonga, koe whai i whakangofua ai e tuku hau, kono siofi ai anga e tuku ai tute, whai katoa ia ku tālanga ia ai ni whatalanga i he patseti. Koi. Pea koe mea koe e lau maari le lei kia e whare, katoa, anga boe ngai whakamahu inga, ki a ngai paanga ke totongi, ke ngai mo ua, ke ngai whanua, moe hafua mea whikawake e paanga, la lahi. O ku whai katoa ia i e malu. O kupu koe ni mo kupu koe, i he tala noa ke kabineti i ono whamawhai o minista ai ni koe kupu hongo fulu mahiwa. Koe. Ia koe u kupu koe iau tala noa ke mawhai o kabineti, pia mo mawhai o minista pa anga ai ka koe poini mahu inga ni kono whakamawhai mono whakaivi ai tuku hau, mo ngā whonga ke tānaki ai. Moe umahu inga ki e ha mo e ha whaka kongkonga lalahi whai katoa ia i e wharearea pia whakahokorewa minista whakatata minista pa ama. Koi. Ka ko ia tonga ko tukuat ka pau te atanaki mai. E ko te mara e palofesa ko kupu mahu inga a bito e ni he. Au mahu inga ko toa pe ngahi kupu ka kone a umai koe ki ngahi kupu koe ni mahino. O mahino pito ki he kakai e whanua tai me kua o mai ke kupu koe ni. Ange koe ku ke tala noa ki ai koe kupu e ni o ku whelawe lahi au pito ai tutu uni koe ia mo e tau patseti. Aia ki hono tala noa i he wharearea e totongi tute koe hae ngahi tuku hau e hirifaki ko ia ki he whanua. Pea mo ngahi whakamore ko toa pe hange koe na ku ke o mai ai kupu taha tolu ai koe nata o stala noa kia he kone stuto ne. Whilawe ia pea mo u mea koe pure anga ki hano whatawate ngahi koloa koe ango na ui koe proki wa meni mga mea pehe. Aia koe koutui koe kupu koe ni o ku mahu inga au pito ia ke mahino au pito ke kakai whanua. He koe kupu eni e kone stuto ne kune whaka ata ko ia ke area e ngahi mea ku o tau whaifu ke lau ke he kakai o pehe ke ngahi mawhasia ku hiri mai ke he umamo e ngahi mea pe ia
na kai ko ha mea ia ko ngahi mea pe ke totongi ko yang ko ngahi paanga pe ia tuku hau ku fia ma pe ke totongi he taha kotoa ke no whakalele ko ia o e whanua professor. Ia koe mo nai a pita tong. Pea koe tuku hau. Koe oku hange pe koe tau whakaukau koe ke tau ri misinare. Mo tau wahe hongo fu. Koe. Oku tau whakaukau mau pe oku te hongo. Ai te wahe hongo fu te hongo i te ri misinare. Ka aku te whai he loto fia koe te ilo e whai ake ngā ue ai siasi. Oku te kaua. Pea koe mo ui ai siasi makatuunga i he te wahe hongo fu mo i te misnare. Tuku ke ngā i lisi rin ke he siasi. Ka koe tau whakaukau koe ke he siasi. Koe tau whakaukau ki o tau whamiri. Ko pau ke tau whakamore i o tau whamiri. Koe simple example. Whanki whakaukau. E mahina rewa e tuku hau ia. Koe ne au pau ke tau totong. Ke tuku ke ka pau fu hewa. Ai tuku hau ia fu tō tua ki tua. Ka koe tau whakaukau pe heke tuku hau. Koe mea lele au pito ia. Ke te kau i whamore ke tuku hau. Koe mea ia mo ui ai siasi. Koe mea ia mo ui ai to whamiri. Koe tau nofu whamiri. O ka kaha whanki tuku hau. Koe tuku hau e ki tamasi i. Koe nehi koe vewe. Koe ki tuku hau e ki tamasi i hoko hake. Koe ne lere ki whae koroa whae me whanki pu. Koe tuku hau e whae me toka ngai mai ae. Koe to tuwe whine taha. Koe ne tuku hau ana ia koe. Whakakaukau ia koe tuku hau. Koe ne fō e wala e tamai tangata. Koe ne lava koe whanki mea koe ia pia koe whaamini lele ia. Koe whatongia ai. Koe tuku hau, koe tau whai e whatongia. Ma e tau lele. Ka pōrewe ngā oe hala akirewa he tau tangata e ki. O aluia o whakauso ake mo mau e tau whanki. Tānaki tuku hau koe ia pe mau ai tau whami. Ta tau pe me kabineti me ka minista. Pōrewe te nau ngā oe hala aki ue sia ka roa ki tau tō. Tau kau katoa koe. Ki mei sipi ko ku kumi he ki tama pe o ku kai ke whoko mao hane mea, o ku to'o e me ki seni. He kai ke tau nofu tau tō ria pe he. Ko koe ia o ku kai ke tāna ki tuku hau koe ko au o koe e ku pisilisi i kai. Isi o hala ia whakaukau e tāna tuku hau. Koe toko taha ko toa pe, koe me ki whakamore ko toa pe, o ku tāna ki ia ke he tuku hau. Ni ki whamore ko toa pe. Pea neongo ko e me ai maana. Neongo ko e ai ke e me survival. Ka i e tā i wāta tau. Oku malawa ke hoko ia koe tuku hau. Pea oku malawa ke hoko ia koe whatongia o ona. Ma ai whonua neongo oku ne toi mau. Pea e ku pehe mea. Koe tuku hau. Koe lele i maau. Lele i maako. Mola. Ike lau kai a whofua ngā. Ko ho o mea. Ko eko mea. Ko eko mea, ko mea pe ia ako. Ko mea ko e ta mea, ko mea ko aku ko au pe ia. O te kau koe, i kai ka koe uhinga koe whakata pe, fo ngā whau pe, ko ho mea, ko e ta mea, ko eko mea, ko e ta mea. Koe whainga whakaukau ia koe, o tuku au, Kai ke fu whaita tau, kai ke whako kia tonga, ka tā hoko atu, Ko tu maku mahino pito e kupu ko ia professor ka ta hoko atu ki e kupu ko. Kupu fitu i wā koe ngāhi whakatonu o e konistu tonu. Soang? Kupu mahau inga e ne ta, kupu fitu i wā. O ngofua ke whare area ki hono whakatonu e konistu tonu. Ka pao kui kai koe wei a ngāhi lao e tau atahina, me ngāhi lao o kukau ki hoko e tui. Ia mo ngāhi tofi a mo hingoa e ho e no pere mau tofi a tuku whaholo. So anga ke foi tutu unico e mi tonga. Mo fua ke whare area i ki hono whaton tone kunistu tone.
ka pau o ku i kai ko e wei ai ngai lao o e tau ataina. Ko e lao e tau ataina o ku i kai to e whahala kia. Ko mea e ke tau manatu e tau tolu e tau tala noa holo he Facebook ha mo e tau ai whau hinga. Ka pau whai tau tā noa ke ha mea he tau ataina. Ko mea ke tau manatu i ko e fo i whala a beisi a tamaki. He ku i kai to e wei e lao e tau ataina. Ko ne tu anai to veteki pe po vai pe moe matai tau ko no mo ni mo nga hilao o ku kau ki he hoko i tu i mate moia ai ko nga hi ka la ko to pe fa ka uhinga ki la hoko i tu i ko foi fa more i sia la fa more fa vai pe ko fa la i se tamaki ya mga ito fia ai ko nga fa ka uhinga ka to ko ya mate moia e ko ni kala mai he kai ka uia mo hingoa ho i ki nau pere ma utofia tuku whakaholo ma te atu moia. No. Tau tuku ia ki he kui kai ke wha no tala noa i ana e lili wha koni sutone whare area. Te longa kupo e koni sutone o kuloto ke wha tontonu e whare area. Te hire nau hiki nima tu o tolu ki ai e whare area. E ave ngai kupo nau loto ke wha tontonu ki he tui. Ka pao loto taha ke ngai wha tontonu ko ia e kabineti mo ene afio e toki mo fua ke tu i ke finangalo ki ai ta e. Ia ihe ai e tu i ano huafa ki ai e hoko ko e la. So ko umea ko toka pe tau longo a ki ai ko e whala ai se tamaki pe au sai pe ia ko e anga ia e tau whakakau me tau hinga ka au kui ai e fuunga pe au kui ai e umea he ko nistu tone ke whakatonu tonu pe au kui ai e umea hei kai pe pai hano whakatonu ia e he whare aria. Tato ki hau taua ki ai ahata mai ka uhinga ki ai tonga e ta vilo mai ko nistu tone ka koe ta whenga peke tuku hanga tonu atu ai kupu fitu hiwa. Kai whakafo ki atu tonga. Maone apito, professor ko e kau whakien he kupu mahu inga au pito. He taimi koko whai ai koe whatontonu. Hange koko ke tala noa ki ai he koe ngahi talanga lahi whoki na tau whahoko mai he kakai whanua i he social media. Au ku, aga lau koe whakata koe me au tapare noa ia pe ia alu pepo ka hape whainga me au te lere kita ai o siko ia ka koe ngahi konga ni au mahu inga au pito ke whaha wakai kiai. Neongo o kupehe e he ni ihi o kunau tuu me ta whaaki koe o kiu me ai koe tatau pepo ka hae me au ku whai ka ku paupeke ate whatontonu he koe oseanga pe koe tui pe tene toki a whanga tō koe mea kotoa. Ka pau te tau wakai whakalere whita ke kupu koe ni. Sta ofi au pito pe o na whakatontonu ia ka whainga mea ke toko ai tawataina, ke whirauk ma tawataina, koe ho lao koe ho hoko tui, ka ke te whahatara noa, ko wahani ihi unau whetu, ka ke kaui hai mea koe ni. O mana tui hoku lau whesa, taimi ko tau ta wha prokalama, tanga he prokalama tau ko o si, ke wha rea lahi whoki he whakau koe ni, ka pau ke whe mau ke li riu, koe whau ngā pe koe riu kawa. Mateo teo ke whae koe riu kawa koe, ai koe whau ngā pe te ke la vai a to'o, ai hatu he koe ngahi loka ini o lokai, aki koe ai tu i mono whare i he talo ni, koe taha ni ngahi mea, koe tofia, koe ngahi hingo ai kau no pere, ai au koe kia hatau kau ngare vai a tau tolu ki ai. Ai pa ko ngare wa pa osi he ko ki mui fo vesi i kupu ko ni o mai e ia. Koe ka paurewa e tari ke liriu ha whainga kupu ke he mei ai. Ka ke kawa ngahi mea ko ia, ko pau ke loto ko toa kabineti ia, pato ke avere ke ne afio ke pe loto ki ai pe i kai. He ka whafo ke atu ka koe kupu maari e ni pa mahu inga mo. Ia he koe mea koe ke tau mana tu i tonga. Ngai kupu maari e ni e. Pea ku tau loto ki ai, pea ku tau tui ki ai, ka koe mea koe ke tau mana tu i. Koe pure anga tu i whakakonistu tone, whakatemo kāngati.
Ko mea ke tau mana tu I pia nofo ai e tau whakaukau mo e tau tāno a ko e reality, ko e mo ni me ai. Ko e pureanga whakatui, whakakonistu tone, whakatemo kālati. Ko e whai tolu ko ia nau kehe whikaua. Pea ko e whainga whakaukau koe nai o mai pa ko lea whewheka pe whoke au ia he whamore taimi ke te au e tala noa. Mo e tālanga, mo e whelau aki he media whasosiare. Pa koe ke tālanga mo hata, whamore taimi ke te au e mea ko ia he koe mo ni mea. Koe kopo whitu hiwa. O kui kai iri wau mea. Koe tau, koe mea koe mea o mai sa mola grispo hiwa. Pena sai pe ia, nai me kau poto na e. Na nau ome u whakaukau ke liliu ka nai kai ke nau ome ke hoa mo e foi. Pureanga whakatui, whakakonistu tone, whakatemo kārati. O mai na toria ke ai e foi mea koe pureanga whakare papirika, whakakonistu tone, whakatemo kārati. Whepaki e mo e, koe o ku vete aki e matai po wai mo e tau, pia koe tala noa koe hata haia I tonga, mo murini ke he mea koe liliu o kou tāpuni hoku mata, kuia, pia tāpuni ma hoku te ringa, ko inga he kai ke hoko ha mea ia. Koe ke uwhe mau au ke usio ki ai, pe te whanongo ki ai, pe te unanamu ki ai, e whakamore taimi ki a te au, hei kai hoko. Tau tala noa e tau tore o mea koe o ku mo o ni tau lava whai he ko nistu tone mo mea. Tuku ke he, ka pau te ke lava ai, ka koe, ka oe me fia, ka oe me mei whanonga te ke lava hata haia ke ahari kawa. Ia koe, mea ia koe te ne hanga liliu ka atoa e u kupwhitu hiwa. Kupwhitu hiwa koe. Kupwhitu hiwa. Te koe tangata koe kou pata mai lele iu koe lo siki he me moui. Te me hanga tuko e umea koe ake ta whaki. Whakakawenga. Kai kei te whawhoke atoa. Moana pito profesa pero tui koe kini I koe kuna manako lau e tau konistu tone pe ke whanong he prokalama au totonu ke maka I atu me kupwhitu hiwa aki hoki peni te koe ko ngā ke tuku aki ia ke tau foki mau pe ki ai o wakai ke ngahi mea ko ia o ku tapu haa ia I he tau konistu tone ke te lava liliu. Koe whaunga pe lava liliu aki ko ha lau ko ha loto le rei petu ia ke liliu pe ia te ia tai ka wai ka kai pe ko ha ko mo fatala no ia profesa ko mata po vai po vai pa mo ta So ke mea koe nā tonga. Anu kātoa e kupwhitu hiwa pa whakaosi e hai. Whaaspe he tui. Whaosi he tui. Pia koe hae mea liliua e mea koe ia. Koe mea whoku o ko maari e. Koe hae mea liliua e mea koe ia. Hei kai lava ia I whare area ko os lea tu o fia ake e au. Ta koe ni toi whamo ni au pito mahi kupwhitu hiwa o kui kai lava. Nona. Koe mea mauinga ke tau langa e tau tolo e whonua pe tau kalanoa. Koe sene mea ke tau ataina. Koe uloka koe nā me whe tonga uloka ia mea tau whahau mea tupo uaki. Koe koha mea ene ai he wāwhi hongo furu. Koe kupu ene ai pe ia mei mua pe au te kai ke lawa ia o liliu. He koe kupu koe ia, koe kupu te whito koe nā. Koe liliu ai ukupu ko ia konistu tone koe ringi toto. Ko au ke ia, ko toto tānoa te mea koe apa, tānoa ai ki tonga pēr. Me ai a au pe kuke fie whanongo ki ai, te kuke fie mamata ki ai, ka koe moni me ai. Kai kia tonga koe kupu mau inga ena, pēr ko tōn lewa ke tau wako, ke tau ilo ai mo oni o ukupu. Mahalo ke tā koe konga e polokalama ke kamata hono watu whakawike ai ukupu e konistu tone
pia mia e pese a lo au ke whamanatu ke kakai ke whakasisi e tala noa noa ia. Whakasisi e tala noa noa ia. Molongoa, e ka mea kau maari ai. Hau bea ta mai a whane fo i tala noa noa ia ku maari. Mui mui ka ato ai pukau Facebook ai. Ka kau ka kia fo i na pe. Oku whai a vipe ia. Ta uongo i ko ngari maari e ta mahi ko heko ia. O kune whakakau ai konistuto ne whawhanaki ke tarano a sisu. O, koe tā mai na e. Ko se koe au koe kia hoi mōni e tā anoa koe. Mon lahi apito, Professor. Ako ngako ta iwa Professor ta ki whao se mo ke balu noa. A ia koe kupu ia hoko mai he kupu koe ni. Pata toi rewa ta ngahi fo i kupu lalahi koe ki ta toki hoko atu ai. Pa ose he programa hoko, ai osi ai e takonga uruaki ai e programa koe wikahau. Koe kupu walu noa ia koe toi fo i a ia aku maari e. Koe anga o e lea e kamata aki hangahi lao. Koe. Koe pure anga whakatui, whakakonistu tone, whakatemokalati ko tau tolu ia kakaitonga. Pea e peheni ai anga o e lea e whakotuu mo kamata aki ai ngahi lao. O ku tu uni sang lao ko to ape. O ku tu uni e tu I mo e whare area o tonga I he whakataha whare area o e pure anga o pehe bla 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 bla. Koe. Ko inga ko karatu ko pure anga whakatui, whakakonistu tone, whakatemokalata kono to e tāna ke tā ko parliamentary constitution, ko parliamentary democracy. Whataha ia te o mea ko ia. Ki e monarchy. Koe. Ko tui e tonga mahino pe ia oi kuma tau kāinga. Ko tu oku kia whaahinga lao e kamata aki eni. Oku tu uni e he tu mo e whare area o tonga I he whakataha area o e pure anga o pehe. E koe uhinga koe fwoi lao whakanganga ko o atu he whare area te ka pau e tari e he tu I. Koe. Pea e whakahoko rewa aki e kamata koe ni. He koe whakataha ia ai tu I mo e whare area, whakataha area ai whare area mo e tu. Ka koe tu I o kui kai kau ia I he whakataha area e whare area o kui tu ai tu I. Aia koe ongo mawhai e ua o whakapolitikare mawhai e taha, koe mawhai e taha. O whakapolitikare pe mo ia ka o kui tu ai a mehi whakapolitikare whakawhare area. Koe. Whakapolitikare ia pe toi whakatoputapu. He koe pani mehe o tuo. Koe tala noa ia e toi tapu. Koe tala noa e toi tapu mai koni stutuane. Koe tu I nai pani mehe o tuo. Koe ku tau tui ki ai pe I kai ka koe me eu tala mai. Kai ke tonga te whafo ke atu mao. Ko ti mahalo e Professor Mahino Opito. Ai ngahi konga koe ni pe ko ngahi konga maari e ni ku ta o mai kia e tala noa. Hangai koe na aku tala noa te kamata toi pe ai kupu e tolu he tai nimi. Pe a osi lewa e tau konga koe ni. Ai a te ta wha osi he wikahau. Pa tau hiki lewa ki he konga hono ua. Ai a koe kupu ia koe ki he whamau anga. Ai a ku o tui pe te tau te mao te mahino lahi angeai i tau hoko atu koe ke kupu whamau anga. Ka ku whafoke atu ka te koe Professor ki ke whamau popo mai. Me te wha ose a ke ta proklama ki mua ke ose ta proklama hea honi. Malawi to tonga ko whawhetai pe mao whainga maari e. Ke au kau whawhetai pe I ngahi whakaukau. Malawa ke ta mao. Whawhetai ai. Ki ta proklama e wike kotoa pe. Ia koutu pe to kon mai pe la mari o tua ke ki taua ke ta proklama ke o mi mo malo o me fa kau ke faia ke katala noa ko konistu tone ko to hi mahu inga au pito ko to hi tapu he mo I fa lo tu ko konistu tone I mo I fa politikare mo I fa noa fa lo ku fua mea ia ko ku whaia e ta polo kalama, ta hanga wha mau inga.
e koe mo'i whalotu o kunofo ia ke mo'i whakalotu mo whakamolare ai whonua. Koe mo'u, koe ai toi tapu isa, ai toi tapu. No foi ke mo'i whamolare mo mo'i whalotu ai whonua. Koe konistu tone o kunofo ia ke mo'i whamolare, mo'i whalotu, mo'i whaekonomika, mo'i whapolitikare, o ku whaalahi ange e whatongia o whae konistu tone i he tohi tapu. O kai ke upehe mahu ingange konistu tone. O ku whaalahi ange, Pōda ange mea whae konistu tone ki ha whonua, koe tohi tapu, koe mōlare, pe mo lotu. Tau tau ke tau huu ki he wani, koe tau alu ki he, ke tau talangata. Koe konistu tone, mahu inga au pito ia, ki he mo'u i whakalo ko fua he whonua. I ha tapa pe o kuiai ai ngahi te toi whakaukau. Koe ke ma'u ia he toi tapu. Ma he toi tapu e ngai ako naki mo mea. Kau ke tau haa koe ke mo'i wha ekonomika e whono. Hena e whao e toi tapu e me whao ia i. Are pēa. Neke ke whao hanga tonu mai toi tapu e ka tau tō. Whao ia ke kakai whakaluku fua mamani. Koe konistu tō nei ko no mahu inga koe ka te au hena e whao hanga tonu mai e ka koe moa. Koe o laia e tau ngā au e he tau tau ringi toto. Toi tapu koe o laia ngā au e kau parofita mo nea e u wheitu koe. Iana kei kau wahe tau whanga kui. Koe ke he ia mo mahu inga e konistu tōne. Tau tala noa i konistu tōne hange peko tau tala noa he toi tapu. Tau whamoni ke toi tapu, toi whamoni ke he peke konistu tōne ka kakato i tau tāna. Ko ia pe tonga ko whamaro te mau whanga maria ko ofara he te ringo tōru mo mea mai o whai. Malo pito, professor, pa whamalo lahi atu he lava ko ia proklama ahoni. Ta ki malo lo ai he ahoni te toki hoko atu pehe taim ta tau o e wike ka hau o whatu ke te koe. O whatu malo. Malo pito i kainga ko e lava ia e tau proklama ko ia ahoni. O ku ilo ko tu funga whanua alo au pia mo professor to e tā sesi o laftani ko e pure ako ia o e university ko ia alo au ai e malawa ke kau mai ki ai o ka pau ku ke whia mau ke whakaloloto ho ngahi ilo iha whahinga le soni pe malawa ke tohi hake ki ai kau ai pe hata whainga taha pe te ke malawa o tokoni o ke whia mau ha ngahi tokoni ke ako whaka university o ku ata ai university o lo au pe mo toke tā a professor toke tā sesi o laftani ke nau tokoni atu ke atiko hange ko professor ino ke huakau pe mo ni ko ia o ke nau tolu ai kau whai ako o ku nau tataki ai university ko ia alo au ai aku atu e tau proklama ko ini o matuunga i he angarerei ai South Pacific Loans pe he foki ki he wharekoloa ko ia wala i Nukalofa ko e Page Fashion Store. Neongo o kulotonga lockdown ni Nukalofa ke lava ke whahoko ho whakatau pe mei he Page Fashion Store ai o ku ke tau nofuma o foke tainimi tonga tapu ke lava o lava atu ki ai ka tau whangongo pe ko e ava pe ko ia e lockdown e toi o atu e ngahi tu waki ko ni ko ngā ke mo lava atu o whatau ha mo wala fo o i he tau whare koloa ko ia i Nukalofa hanga atu ke tau mo pia building ko e Page Fashion Store pia whamalo lahi atu ka inga tau toki whelonga ki i ngahi prokalama ka hoko mai a pongpongi hoko a hanga fulu pongpongi ko e prokalama whatu whanua fo o ia pia mo piveni piukala pia me tonga eiki pia ko e hota rewa hoko ai taha ko e prokalama ia whawhangu o Saione pia mo whaiwhekau sa leswaka ia ma whahoko prokalama ko ni me sene au si telelia pia ko e efia whirewa i he taimi wha ko e prokalama tala noa ako mo politikare pia mo palofesa i noke huakau. Ko e toa pule lulu taimi whae fiafi o ko whahauka toa ai proklama ko ia
I loa ko e pultausa pia mo whare aisi o ka pau e whainga maari ai pia whare aisi ki he toa prelulu ke whakahoko atu ai prokalama ko ia. Ko tui pe ku wawe pe taimi ke sai ai ai ngahi interneti pe meitonga ka lava ke lere kakata ai ngahi prokalama ko tau pe wha o atu pe meiheni. Ka e whaosa tori pe tau whanki tu aki koini pia tau mawai ai i he ahoni.